khona ho tswela pele ka molaetsa wa letsatsi ha re ntse re rapela ke rata hore re be gore re kenelle ka itse re situation ha e gore a se e re tlwaetse a se ka mkho re tlwaetse mo ira dilo ka teng and then gore se o se ruta le gore he re rapela modimo re ka re se ka mo rapela ka o tlwaela ka mo ka tlwaela seemo le system e itseng so that's why even though seemo a se ka mkho re surprising ka teng ha re rapeleng ka nnete re tseneleng ka nnete re lele modimo ka nnete ona yena modimo rena o re mpitseng le le motlalelo go monate ha go monate re tshwanetse gore re monyake re batle sefatlhego sa gagwe amen so ne kopa re rapeleng modimo a re etse gantle modimo wa rena ke a o leboga motsaro ga tsheko lebitso le matla lebitso la morena Jesu wena o modimo o motlodi wa legodimo le lefatshe o ne o le teng re soka ra ba teng ebile ke wena modimo a irileng gore rena ka moka re be teng mo lefatsheng ke ka go modimo ha re tlhakana le diemo re boela go go wena gobane ke wena ya na leng karabo ke wena ya ka re fenyetsang ke wena ya ka re tsweletsang le mo seemong se re le mo sona re dumela gore o sa le modimo re dumela gore o sa le modimo ya ka fetolang seemo sa maphelo a rena ke a rapela modimo a rena gore o re thushe re le kereke re ska ba kgole le wena re go dumele nako e dumela e sa dumele re tseba gore wena o modimo ha o laole ke diemo ha o laole ke di situation o morena modimo rena re lela go wena go bobotle ba modimo ba tshwereng ke bolwetse ba corona re a rapela gore modimo rena re gaogele re lwele feta makua a rena feta modimo go se go itse ha rena re thushe o ikutulle mo maphelong a rena ikutulle mo memoyeng ya rena ikutulle go godimo ha batho ba botle setšhaba so sotlhe sa lefatshe modimo ke rapela gore o re thushe re buele go go wena gobane wena o na le karabo re o bone ko testamenteng ya kgale o lwela Israele re o bone modimo o lwela bo Abrahama o lwela bo Dafita o lwela bo Moshe o lwela ba profeta ha ba llela go go wena o ne o tshabela go go bona o ba fenyetse bo Gideon bo Samson bo Samuel re go bone modimo rena o kenella maphelong a bona le mo rena modimo re rapela jalo ka setšhaba sa Niniva re re modimo re utlwele botlhoko re rapela ka o tshepa matla a madi a morena Jesu amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Resa tswela pele ke rile mo tabeng e re tsamayang mo go yona
mo moyeng wa ka gore go tlile taba gore go botlhokwa gore ke ska shiana Amen. ke iketle gore ba botlhe ba modimo ha re bitsa especially mo tshebeletsong ya pholoso na sa batle necessary balatedi ba moruti. Amen. Hallelujah. Amen. Na sa batle batho ba tlo tseya moruti ba mo glorify ya ba go felong wa ba stlole ba bona le modimo ka ba bone yena nkare ke yena ka ba connectang le modimo. Na batla gore re be di barutwana or disciples. So, amen. That's why Harry le mo tshebeletsong e se se golo se se batlang a re batle batho ba ba tlobang ba latedi re batla batho ba leng gore e tlo ba di disciples. Di disciples gore ke batho ba tlotsang molaetsa ke re na re tsere molaetsa ko Jesu ra o tlisa go le lena le tsia molaetsa ko morena Jesu la o fitisetsa go pele ke se modimo as a leng plan ya modimo. Hallelujah. Ha ke criticize kereke ha ke criticize go kopanela mara ke lemohile gore modimo o batla go tsibiwa. Amen. O batla batho ba batla go ba batla mo tlhaisang go batho. Hallelujah. So ke yona taba yeo and then hanchi hona le taba e ke re bolelang ka yona mo re rile rina mo kereke re rara Kriste mapulwa. Amen. Taba e re bolelang e hanchi ba Kriste ba itella re bona nkare obviously motho o mongwe le mongwe wa tlhaloganya gore Kriste ke mang ene na ga go biao. Amen. He re bala le ntse la modimo re lemoga gore taba ya go lemoga or go ba le revelation ya Kriste ke taba ya moya. Amen. E utulwa ke modimo ka sebele re badile mo Matthew chapter 16 verse 13. From verse 13 mo re bonang morena Jesu a le go Caesarea Philippi a botsa barutwana ba hae a re batho ba re ke mang. Hallelujah. Batho ba re ke mang. Modimo a tsona fase ke question e botlhokwa ke potso e botlhokwa mo ba Kristeng gore he re lebeletse morena Jesu re re ke mang. Hallelujah. Amen. Who is Jesus? Who is the man monaola wa mojuda wa tlileng a belegwa ke Maria ke man. He re ka itse motho ke hona re tsebile motho. He re ka tseba motho ke hona re na le revelation ya motho. E o re ha te tlhalosa a re ke nna tsela le nnete le bophelo ha tengwa ka yang kontate 5 seconds modimo tshwana lo fast. So hora re ka mo itse re itse di phiri tsa le godimo. Ke rata a botsa Philip a Philip o dumela fela he go botsa gore go bone ka mofasa setlhare a re go thoma gona benong o bona dilo tse kgolo o bona le godimo le bulega gore ka tumelo ya hae ya go dumela gore Jesu ke Kriste a re morena Jesu o bona le godimo le bulega a bona hape le steps se se kopantshang le godimo le lefatshe a bona le mangeloi a theosa a nyolosa modimo a tshwana le lefatshe and then e tswa mo goreng a dumele gore Jesu ke Kriste. Amen. Hallelujah. Ne ke bolela ke na le ntato mongwe ke rata go mo etela and then he ke mo etetse ke a tlhonolofala because ha ke re enta ke le etetse ntate moruka ke tlhonolofala ke enjoy ati. Amen. Le kofi. Hallelujah. Aska kupise. Hallelujah. So ke ra re he kopane le yena gona le a connection e nngwe e tlhagelela mo le gore he ke na le yena we ha ona se seng se re bolelang ka sona ka ntle ha taba ya modimo a tshwana le fase and le di question tsa di botsang di etsa gore ke rere o feta
Come go get a rank. Hallelujah. I hope that's the tape. Hereditary to see record the message is a getting around. Kinadiana, Rebudela Gataba, Yamudimatana of us. Hallelujah. Your request, Kimura, Wamuti. Hallelujah. Revelation is Haikai. Herubala, Momorba Mote, Babylon, Pita Salam Amara, Babam Barne, Batbarquena, Elia, Babam Barquena Muporofita, Babam Barquena Johan, Mudimaton of us. Alina Lirigima. Hallelujah. Lina Lirigima. How has the visa question you? Linsula Mudimulir Peter Araba Kamanchari, where now Creste, Umura, Wamudimu, Opera. Mudimu, Manajeso, Hamaraba, Peter, Mantua Kaimunaming, Limadi. How are you to tell our Nascolo? How are Creamutu? How are you Vinela Kimuruti? How are you Vinela Kimu Priest? Hallelujah. So, and then Hanamo, Ranemo Horta, Yapuluso, Asit Sevelezo, Yahui Tutakani intellectual Limakali, Amalfasi, Lenor di Butoka, Marat Sevelezo, you do Rakimo. Hey, Negutanda Dogger, hey, back to Pulusa, Havapulusikiwena. Hallelujah. Wena umurumiwa na kimurumiwa. That's why kisabate wore bakreste balebele mohulna because na kimurumiwa. Amen. Hallelujah. Akitsele sala bana batho ba botisa marifi ko metseng. Amen. But what is some marifi ba tla ka di bicycle ba tla go post office ba tlisa go marifi go horina ha re ba worship ngere. Amen. Rana ba worship because ra o lebo ha ra phagamisha bo so sometimes phagamisha one amazing letter. Amen. What makes him look qualo? Kiana no more ribolela lie. Ubala le mwalo and I bolela le mutho a le rumetse. Bana mutimo kiana a rumetseng tabai. Rina hallelujah. Rina post market ba hakisi ba visa bo mang ba le ba tsama ka di bicycle ke rena re tsore letter ye re tisa go we ha e khai morina e kha go modimo a le go le godimo. Amen. It comes from God. It's the letter from God. It's God who is saying but ba bote tshwantsho ba pholoso ke modimo a ile a supa bana na Jesu a re oh ke morawaka o ke morata mutlwe a simolaetsa wa moruti ke molaetsa wa modimo go le godimo. Amen. Hallelujah. Ke re ba tshwa pholoso ha ra tshwana re me go tsile. Angela asirela le morero ba o tuletse ba be di gore rena mandate wa rena ore tsamayang le lefatshe le lotlhe le rele evangeli la yutla ha re le fetole ba a le rele evangeli. Amen. Gore ka montsa ba rena mmere kwa rena go go rena e se mo fetola batho e se mo change batho. Herina rera mudimu uira mmereko a change batho. That's why I was a Peter wa Peter taba ye ha wa utullela ke nama le madi o utullo se ke modimo ka godimo. Amen. Peter na sa thomo go bolela mantswe a amen. Na sa thomo go bolela gore Christ ke morwa modimo. Hallelujah. Amen. Maramu mrena Jesu respond that I'm Peter kubone everything and another consistent Peter. Nasa change. Hallelujah. O thamile na kwela mrena Jesu na nana ba rutwana ba bantshi. Ministry wa mrena Jesu no flourish na hana una le 70 something ya ba rutwana isemputeo.
Amen. Leadership ya morena Jesu ne tsama ko 72. Amen. Heaven is 72, so Babylon 70 something at Sahopur. Pelavato ignore Tabamudim Kalvaka message no more. So I get to 17 Margaret's scholar. Manasa is eating good. Ever no Pakala who says the Honali 12 for fair. Amen. Baba Baba Wiela Morao. Amen. Kanu hair. Babuela Morao. Heba Wiela Morao. Amen. Morena Jesu ubusaba 12 baba sesi. Arina ni saleti. Why dem saba sale morao? Amen. Kurna ya o kama tsama na ba usa ngambone ka sala ke sne motho gona re ke tsama le batho ba le ngora ba ntumele. Amen. Hallelujah. Ba le pita la last ke le burisa ka re ke rata pita ya ba yena ayema. Are pi morena Jesu re ka ya ka. Are ha ona mo re ka ya ngothe. Are mo wena. Huna le mantsi a bophelo. Kerata ha tswela pele are ebile re convinced. Hallelujah. Ebile re convinced modimo a tlhano ba fast. Le ke ya gore ke bale verse e ke rata mantswe mo I think ke mo John chapter 6 ke bale taba ye ke bolelang ka yona go le ya tlhano lo fast gore mapostolo Peter morago gore barutwana ba bang ba boele morago morena Jesu a re ba boele morago le yena a bolela mantswe modimo a tlhano fast. Amen. Eriki bala from verse 66, I think he badi the last. Ere go tloa mo ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba khumela morago ba etsang ba zabane ba boela morago. E ka be ka bolela last ka re gona le diemo na go tsedimo tshwana le bona bona ka dinako tsa di corona gona le challenges gona le batho ba khona go boela morago ba re taba ye inkare itori ime taba ye inkare itori pala. That's why morena Jesu a botsa batho ba bang a re he re khetha go nsala morago e tepuleng count the cost. Gonne he le nsala morago le tlola tlhela go dilo tse dintsi batho ba tlo le jikela ba family tsa lena di tla tlhamogela batho ba tla le lebelela snacks modimo a tlhano fast a re le tshwanetse gore o nagane gore o etsa eng. Amen. O ipotsa gore he o tsena o itse gore o ya kae ha o tsene le go tlo enjoy o tsana le gospel tse re di rerang matsatsinyana gore ho phulusitse o tla huma o tla ba le di milione o tla ba le dikoloi a se gospel gore o itsia entse le bjao nako tse di mo ga baba nako tse di mo go monate kwa noma kwehlela noma kwenyuka ngizohamba naye modimo a tlhano fast. That's why mo re bona batho he antse a rera ba boela morago gore re thera morena Jesu nako tse dingwe e o irera gona le batho ba tlo boela morago. Amen. O sa expecta gore batho ba botlhe ba tla mo ikhaloganya o ska le expecta gore batho ba botlhe ba tla ipishisha ha e bonolo is a mystery ke sephiri sa le godimo modimo a tlhano fast. Motho gore a ikhaloganye o tshwanetse gore a connectane le godimo e be moya o galalelang a mo utulelang yona. Hallelujah. E re go tloga mo le tsere or ya go ikwala ke John chapter 6 verse 66. Amen. Ke tlo ibala from verse 66 e re go tloga mo. Hallelujah. Nka se ba le gore o rerile godimo mara ke na go bala gore go na le mo ba sale ba mo jikela. Amen. E re go tloga mo ba bantši ba barutwana ba gagwe ba gomela morago go goma go boela morago. Amen. Ba sepela le ba stole na hana batho ba bone le metlholo ba zabana na ba bone le metlholo mara metlholo ya se ba convince gore ba dule le morena Jesu modimo a tlhano fast
ba jile marotho ba fepiwa ka motlholo mara the still ba boela morao ne ke botsa batho gantsi ke re motlholo a se wona o tshwanetse gore o tlise motho mo go Morena Jesu. Morena Jesu o tshwanetse gore motho o tshwanetse gore a tle ko Morena Jesu ka go rerelwa Jesu. Hallelujah. Ha ke re ke buseletse gape motho a ka se kgone gore a tie mo pholosong a tlisitswe ke metlholo. Motho tshwanetse gore a tliswe ke Jesu. Amen. Hallelujah. A tlisa ke Jesu because o kgona gore o tla mo kere mo pholosong o lwala ba o rapelle o ska fola ke le botsa nnete. Yes. Hallelujah. Amen. And how Modimo have folies, or something a little folies can say like Modimo Chanolofas. Hallelujah. Because Tumelo, it's on to the Iliki way. And then the Tumelo are Iliki we go swan. Hallelujah. Abraham, I have a Mulika, Linsula Mudimur, let's young Rawa, O Murata, Muntiras Camelo away. I can say more when Mamus Uta test that way. That's ya Mambusi, Uiras Camel. I also tested the way I tested in Abraham. Kate, when I tested ya. Hallelujah. Omung unali jogoya high. That's what I'm just out of Babote. Omung Hatsia jogoya high and Salimura. And Herbalaka joke, Arbalaka tea, Rebelaka Tele, Mumulale, and a little cook, Mudima Channel of us. Joko, maybe a Modima Co, Murio, putting in Namoko, and then Yaho, Mudima Channel of us. For I'm well fancy Munalo, Ntoro Tantu, Ho, Helen, Tumelo, how we all have what's in Yaha, Mudima Channel of us. Was I spent over Putano Marking? Papa and Flacy, Papa Munati, oh, Angela, Sofulega, amen. Kunalumo, Minyago Gassibule. We got Bogota Yassibule. Maros can Scafella Mata, keep on Konoki. Arzola Pirico God. Lucabule. Hallelujah. Amen. Babuela Mara. Jesus, ilo kasala baba 12 angel. He was sala 12 ere Jesu abuji sabale sume limits of mebedi are. Afali na halerate go tloga. Amen. Hallelujah. Koro tsantsoro le o yemi. O tsantsoro o iputsa kiyemi. Amen. Hallelujah. Le ho tso ho fisa so kiyemi. Le hakare ke tsena ko metsing ke tlo tsena le. Angelo Mwaya Gote Lina di Kamasalamara. Hata Namullo Moro Casanelena Comolo. Urmala just 70 Lemson, the Scanahano Lina Vala, the Dibaga Macasili saw. Mudima Canada fast. And the fast is Santata Liluna, the Casiderat. Hallelujah. I'm hoping more I get discouraged. In our Musa question, our Maradina. Lisa Leti. Why is our Salimora? Why is Satsamai war? Udang Peter. It is Simon Petro. Afetula Armuren. Ritotroha. Really Bahuma. Riaboka. Herkatroko. Hallelujah. But I'm just okay. Peter and Sarah Capangel. I business heights are my pig. Amen. Mara mo una option ya hore aka boela go di clubbing ayo tshwara di club sa o re retire ka gore ha bona Jesus na bone bofelo ba bophelo ba hae na bone karabo ya bophelo ba hae na bone hore ka ntle le Jesus ha o ne ntho e ka etsa. Amen. Ke dumela bya that's why I was ke tlo ya ka I can't show where I salite. I can't business. I can't experience. I can't go like I Rexadi card. Marakiko guy, Mohu Kauno fit a Mokinan way. I'm working on Jesu. Can I need so? I can I need Jesu? Gaya guy.
le kae. Amen. Kae le kae le Jesu. He ke na le yena nka ya kae le kae. Hallelujah. A re tla leba go mang? A re wena o na le mantšu a bophelo jo bo sa feleng. My God. A re wena se ntshwereng mo ga ka tshwara kore ke kry-a tšhelete, ga ka tshwara kore ke na le mahumo. A re se ke se ntshwereng ke mantswe a gago, and mantswe a gago a na le bophelo. Man lentswe ka Morena Jesu a na le ha bolela tlhakatlhakano e leng teng mo bophelong baka e boela sekeng, frustration ya boela. Lentswe la hae le na le maatla. Hallelujah. Le na le maatla. O laetse gore ha bolela so o nkgopotsa nako ela a tlileng a tsamaya ko dima metsi. Ha ntse a tsamaya ko dima metsi, Moapostolo Peter gore mo yena a re Morena Jesu bolela lentswe fela, and nna ke tlo tsamaya ko dima metsi. Hallelujah. Morena Jesu mantswe a boletseng o rile itla, come. Peter a tsamaya ko dima metsi. Hallelujah. A ke gana mosala wena ne, mara ke rata mantswe gore o tshepile mantswe a Morena Jesu. Amen. A re bolela lentswe fela. Ha ke nyaka gore o bile dilo tse dintši, bolela lentswe. Lentswe le tlo tswang ko molomong wa gago, nna ke o tsamaya ko dima metsi. Lentswe le tswileng ko Morena Jesu kore come. Peter a tsamaya ko dima metsi. That's why Moapostolo Peter a re mo go wena go na le mantswe a bophelo. Hallelujah. Tshwantse re fitlhe mo leng gore re kgotsofetse ka Morena Jesu. Tshwantse gore re fitlhe gore mo leng gore ga re sa nyaka something se se fetang Jesu. Amen. Re opele pina ele e opela group ele ba re keng, ha ke batle mang kapa mang, ha ke batle mang kapa no e binela, mara I hope re ka tseya le mantswe a yona gore ha re ke batla Jesu fela, ha ke batle mang kapa mang. Ha ona motho ke tlo mmeyang ko godimo ga Morena Jesu. Ha ona selo se ke tlo se beyang ko godimo ga Morena Jesu. Ha ona leina la kereke le tlo phagamang go feta Morena Jesu. Ha ona leina la moruti le tlo phagamang go feta Morena Jesu. Ha ona leina la motho le tlo phagamang go feta. It doesn't matter gore o ntiretseng. It doesn't matter gore o ntiretseng. La nkutla bazalwane. Amen. Mara a ka se ko godimo ga Morena Jesu. E ka no ba e le lekgowa a ntirela le favor fa di million, mara a ka se replace Morena Jesu mo bophelong ba gonne mo go yena go na le mantswe a bophelo. A re go na le mantswe a bophelo. Oh Jesus. Hallelujah. A re o na le mantswe a bophelo jo bo sa feleng. Yes. Mantswe a gago ke a bophelo bo sa feleng. Ha o bolela ke na le tshepo ya bophelo bo bo sa feleng. E re o la bona di-verse tseng nka nna sebaka mo tsone gonne di na le taba tse kgolo mo go tsone. Verse e nngwe le nngwe lentswe le lengwe le lengwe la Modimo le ruile. O sa dumela go be le sepe se se ka o tlosang, e ka ba e le eng vision or whatever se se ka tlang mo tlhaloganyong sa gago se se ka khupetsa Kreste. Kreste a e be yena Alpha le Omega, mathomo le mafelelo. Amen. E seng ko mathomong le ko mafelelong, mathomong le mo mahareng e be yena le ko mafelelong. Ne ke botsa batho ke re pholoso o tshwanetse gore o pholoswe ne again. O sena pholoso ha o fete yena o a pholositsweng o ithuta bokaone ka yena. Amen. E re ke boseletse Hallelujah. wa pholoswa. Ha o fetsa o pholoswa ha o nyake sepe, o batla go ithuta yena o a go pholositseng. Amen. Bophelo ba gago bo botlhe ba bo Kreste e ba e le gore o ithute yena, o kenelle mo go mo tsebeng, o kenelle mo go mo utlwisiseng. And ke mo phelo ya gago e utlwala ka re e bonolo bazalwane, mara a e bonolo bjang. E thatafalela le baruti. Ge ba ka re ba Morena Jesu ka tšheko
kereke ya se we mo fase ya se re amen next week ba change it re change it ba no nya go rera ile mo re ka ya re batho ba lle ba tlhatse ba ile le tsosotlisa modimo tshwana la fase ha e bonolo o tlana ka re bonolo mara ha e bonolo go dula mo go Kriste fana le ntwa le go ntsha mo ye ta so o dule ka o be le wena Amen. Alambuja. Ula le man. Le wena o ska toro. Aluko apostol Paulos are mo go nna go na le go rata modimo. Amen. Are mar go fela o se ke fetsa ke se etsa ke sa se rate. Are ke hapela ke nama le moya dialwa. Moya o batla tsa modimo nama e ya ka tsa mo lefase. Hallelujah. Amen. So tsantsoro re etsa ha ke kira nyaka mantsi ke bolele mantsi a polele tsare o hapeletse lo ka se feeling ka re o teng yena o teng. Yes. Amen. O kana wa bolela wa nana re ha wa bolela selo es go mo boletse Jesu o boletse taba e kholo. O boletse taba e kholo go bola ke rena go training the first time ke bona motho a pholoso alla ke le go training ne ba mfile go tloa Hercules o ya go bela omre ba using black hair ba tlile ba rera dilo tsa bona ba o manya batho go rasiwa ka mo training he ba mpa ke ba dile buka ya John 3 verse 16 eleng modimo o ratile lefatshe ha kana a le famoraha a tseng a nosh gore motho mang le mang ya dumela mo go yena a be le bophelo bo bo sa feleng ka he go ba botsa ka re modimo o go ratile wa tla o tsena kereke ora o tsene kereke tse ba taba ya gore o moratiwa wa modimo ene modimo o batla gore wena o dumele mo go morena Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ha ba ka di revelation ha ka bulela ka something se se ke re motlholo o tshwane mo tsebe gore modimo wa go rata and ha o rate fela o file moroga ke botswalo go se Christ gore wena o dumela mo go yena o be le bophelo. Amen. Bo bo sa fele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He ke bitsa altar call ka rere ka tlhalosa ka ira dilo tse dintsi ka bitsa altar call ga pholosa motho moiwa ka bona le keledi tswa mo matlo ka lemoga gore modimo go na le sa se boletseng mo bophelong ba hallelujah ka dintswe la gore Jesu wa pholosa. Hallelujah. Hallelujah. That's why are wena go na le bophelo bo sa feleng ke rata mantswa ha ke se ke buisela tsa ntwe wa mara ha o tswe es don't ke repeat ntwe le more go botlhokwa mo di matshana ba fa mantswa verse 69 a ntona lo fa sa bazana ere are go merina re dumetse ra tseba he o le Kriste morwa modimo wa phela. Hallelujah. Are re dumetse re na le bonnete re na le conviction re na le gore ha re ne doubt ya gore wena o Kriste o morwa wa modimo a tshwana le fase ne ke rata gore ke ibale le ka English before ke tswalla taba ye ra dumelana bazalwane ke taba e leng gore re ka nna fase ra innela fase ngele ra iphina ka yona ra enjoy la bona pholoso o tsantse gore go fitlha mo leng gore ga go boima he motho a re ra Kriste a re utlwe boima bo ra jela ra connecta tate mo amen he o ye mo gore Jesu ke morena ke connecta le wena ne ke le botsa ke re ne ke ile go Zimbabwe nthe ke bo imma ka ditseng re na re
re ba excited. There is power in the name of Jesus. Say Jesus, say Jesus. Amen. Ekang ilikamu akirili na ekang ilikamu pain. Elumuru ukwile kalint kuri move agilint. Kar hefika kwani kebule lama tomakar. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Uto sichaba kamkosi bang excited. Sibang ni tumelo kateng kaneba kafla gore o bitse dipitso la morena Jesu. And then you correspond to Peter, living to Lamon Jesu. At the mention of his name, demons will tremble. At the mention, how be so high? Amen. My demon ayo tutume. How you Ramazolan? Who be livito la morena Jesu. Hallelujah. Kaspedika erate garware. Lina la morena kisibo se tata. Baluki ba tsabela monso molona balotea. Lina la morena kisibo se tata. Hallelujah. Amen. Ere humirina. Redeemed. Amen. Redeemed. La wana mchaba mchaba anda tamuruku. Kuhudume. Amen. Amen. Regarde qu'on nous crée le mot dimu, resa du mec. That's why I repeat, renari du mec. Amen. Du mec. Qui est ce du mec? Renari du mec. Renari du mec. Ana hala du mela fela rati ba. Amen. Koreos no du mela ikisati bo momoto. Modima chana face. Hallelujah. Retoma fela kapile ka wira mazolan ka hudume. Eno hudume la khatisa yini. Sibo. That's why morena Jesu mo testament ya khale o ne abolela ka taba kana taba tsa morena Jesu. Are he aka batho ha ba yo rutiwa. Amen. Moya o mohalela ke ka ba iriana abaruta. Re phela mo lo mo gana ba nong re rutwa ke moya o halelela. Hallelujah. Hallelujah, mazalwane. Rirutwa kimoya. Oh, hallelujah. Kiratam Ricky Balaga English. It is Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Umutsepiswa. Next week, we go to la pili. Mota binyona ya hore. Umutsepi ki ore tsepisiso ki mudimu kaye. Mudimu utsepise motu Kriste. Hallelujah. Hodwa ko testament ya ka. Ki tachisa nyana last ki bolela kere. Ko Genesis chapter 3 verse 15. Ki moro bona revelation or kutulo ya tsepiso ya mudimu ka Kriste mudimu tsamana fast. And then I hope next week re tlo tswela pele go tloa hana mo. Hallelujah. Hore wena o motsepiswa wa mudimu, wena ke wena o mudimu a re tsepiseng yena. Hallelujah. Re tsepisi re tsamaya mo di matsepiso ma tsepisa wa se tsepisa ke motho a tshepagetseng. But we go to peace of America, and Maraba change. Hallelujah. Those are not only became a salam move away, Maraba never tap away. Hallelujah. Hallelujah. Hasn't it? Rijiga and Cassis in the Mason of Ulvi. They are not sending in. Hallelujah. Maraba Mudim Utsapas. Our God is faithful. And then, uri tepisize, amen. Ritsama, hebula la poloso, rebula la kaori ritsie tepiso ya mudimu. Ridimela re amogele se mudimu a re tsepisitseng sona. Hallelujah. Mudimu a tlhola fase. Are we getting it so far, Bazalwane?
ke dumela gore le ele gore a re touti ka corona he re bolela ka Morena Jesu is enough go covera le corona go covera le dilo tsotlhe because Morena Jesu ke dilo tsotlhe. Hallelujah. He re ka phagamisha yena re phagamisha o mo right ha re nna go phagamisha corona. It doesn't matter gore e ya re bolaya or e ira bjang la itse Jesu ke morena o phagame o go godimo ga dilo tsotlhe ke kukama dilo tsotlhe modimo a tshwanela so ke letsatsi le modimo a re fang lona ka jeko gore ha re duleng mo go Morena Jesu re mo dumele re dule re mo ithute re mo tsebe o re apostolo Paulos ke batla go tseba le matla a mo tsositseng mo basweng. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, oh modimo rena o re tshepisitse Kriste wa mo tlisa mengwaga e fetileng wa mo tlisa a tla mo lefatsheng a paranama ra bona kgalalelo ya gago Jehova mo go yena a dira dilo tse tshosang tse makatsang tse phagameng metlholo ra bona batho ba tsoga mo baswing ra bona batho ba fola lepera ra bona malwetse a sa kgonagaleng a fola batho ba le difofu matlo a bulega oh a namela sefapano modimo rena ra bona phenyo ya gago go sefapanong gonne go sefapanong ke morileng ra kira ka karabo ya gore divisa rena di tshwarelwe gobane wa bolela lentswe la gago wa re ka ntle le tshullo ya madi ga o ne tebalelo ya dibe tsa rena di a lebalelwa ko teng ya sefapano a dula le bitleng a tsoa ka letsatsi la boraro gore fa tshepo ya gore modimo le rena ha moya e rena e kgaogana le nama re tlo bona modimo ya phelang re a o leboga letsatsing la kajeko modimo go boledisana le setšhaba sa gago go boledisana le maphelo a rena re a leboga gore o modimo ya sa bolelang le dinako tsa gona banao lebiso le maatla lebiso la Morena Jesu. Amen. Thank you Jesus. Re a leboga batsala re tlo kopana gape a ke itse re 11 e right or re ise go 10